Ne, nego je on digao sedište gore. Ovo je najjači paket. Ovo je najjači paket zato. Stefane, šta kažeš ti tato? Ne kažem ništa. Odlično. A gde je ovdje, izvini, Čiko menjač? Nema, izbacili ga. Ovo voziš sam kao GTA. Pa ljudi, šta ste vidjeli, vidjeli ste. A dalje će vidite samo kad prde kočka. Kako radi bez ključa, gledaj? Ključ mu u ruke. Ovdje, šta je ovo? Rupa nema. Ključ drži u ruke, a auto radi. To radi sada na krvnu sliku. Na krvna zrnca crvena i bela. Aj, pozdrav svima.